Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haba pai pat check result. Jong ke high secondary school leaving certificate. Haka subject arts, jong news nem arjar khat kendai. Walaupun benar dengan Meghalaya Board of School Education, haka arpenyo trik mentau benai jembang arjar khat kendai. Ke school ke Bakampau, haka kerdan bahalor, kedai ke St. Anthony's Higher Secondary School. Hadian bagi langut kisah melaju ke school, kidon haka kerdan bahalor haka top kerteng top 10. Bahkan top kesamla Daina Karbithai, ke bahakli edo ke belayo, saus pak sanpo marks, buat sau prantik bata charji, belayo saus pak sau pun real marks, bat ke Alithia Febi Nongrum ke belayo saus pak sau marks. How news nem na baru kibelai khoni kini examen kiba pas kilong nyau pun real point %, bat napedeng ki district baro ke East Khas Hills district, kedai ke badan haka kerdan bahalor haka ba kiba pas kilong pra point nyau %, kat baka district ke beduna kiba pas kedai ke South Garu Hills district ke balakon tang lai pukendai point lai pun real %. Dia melami ini result tengah dapat kerja kemen susahkan, ngadap dapat kerja sungguh ru yo blaming kong, dia email pa ya kena hikai kepala terus tam sana bentar jongi nak tai baklan ru iba ju penduai phayanga, dia nak ta ya kipar log ru man kasi kisi encourage pe yang asya bantu exam ru kyong sale bhawe ma sale bhana mag nit philaban wan kalisma, ango ke kiru mentar ngadap betang dapat kerja kemen ngamdang su hiban batai kerja ngau janga. Mentang amoy ban degree back ngamoy sim honors ya ke economics. Di let's say dang ada nang tapat ngan sa lek ki competitive exams kan kum ke UPSC tinga pa ban long IS ru kan namar ki duna bhangi i ma ni kari juni ki duna ki hasil le khamtam tinga pa kan ban long katak IS khasi pangalaban ai ena ko bentagan ke jai ban rio juni ngate ngam da smart ban krekot tang ba kawai kebayarap hayang kada jing ngap ha ko kelas de dang la ngap ha kelas dang krek ko hayang tang si kenta ru kala yarap ha ngalala ban kenal ti kumtahi te ngadan ki por bangalet kai ngalek kai mangate te ngasi yarap kam hayang ru te mde ko masuk krek ko de hayang ru ngisi alet kai apa ki parlok ru ngabun hi ngisi alet kai social media ru ngadan ngasi lang aktif hi tang ba mde hadu kata-kata bangan namdang suban krek ko ban pet ki islama I'm electrician. Ada masyarakat hadap mentang am electrician. Namar kerja kaya sekolah kalau biang pelat. Hak beningkong nga sungu yu blay bola penlay nga bangan yo kanika lat mo bangan li abha ka examen ka bang anang shudep nga sungu ru ya ki iningkong ka baha ka baal nga sungu ya ini pa bagi long ki constant support yang mo like they have always been through na do banga ko aban arts ru and then ya human ru iba should encourage be yang aban li abha ka ke bangan li and ki teachers ru ki they are like always there for me, and especially kung mga ili dangadon problem iru ngalay bisya staff room and dangadon anything haka syllabus or question bank anything bangadon kap like ngam tu ngalay bisya staff room niya nga kendo iki after class so makiru kilalong ki main mo ki bru ki bala don tiba kanika jingla ajonga so ka success kam di tang jonga hindi ka dilang jong baro ki bla don tilang ho ngang ko ai khublai ru ya I principal jingi father Surjit ki vice principal father Henry ex vice principal ru father Gabriel ibala aju encourage be nga ban lebha and ki friends su kumjo ki friends ki ba support be nga ki om be nga like ki even though I feel sometimes ma haki jing puli ingam dali abha ki test ki encourage be nga bangan li abha and like they have more faith in me more than I have myself so nga ong baka fear jing ki way in you it's like more important and for you to build up your faith in yourself hoy nga sukumen because like nga kamda important mo nga la join siya for 1 week nga join science and then ngala change ka stream siya art so nga sukumen because like ngala I was able to make up my mind may kai ka bang ko apuli hay nga don interest hay bang so bang laban le ba subo kung bilang nga don ha science ngamla metik na bang yo ka meredis menta hindi bang wan siya art ngali kai ka bang kwa ang ngayo support na imi pa na principal ila siya nga so nga lalab le ba hay ka bang kwa menta nga kwa yaka bachelor first in economics after that maybe most probably nga masters tinatupang ang salid coaching pa yaka civil service step nga laki siya kung to like ngamda ki step than mo na maba the whole day you need to study day
So kia ka timing ba fees to ba film samthia kan haba puli kat. And after that but we like kum chubo la puli 3 to 4 hours. This to ba fila ko achong thanya te shong kan like bamja sa jing clean te kam hayeng kan dia te puli be ka jing puli and then kum damit pat kum for example if you stop na 8 o'clock ma fladi ban bamja na after that them usually the bamja ta samthia day they use in social media maybe for 15-20 minutes what prolong tan tang ba use tang ba fin to refresh na kamay not too much pa ningkong nga pit bhai kini ki IS like first he kai ba inspire nga kalong ba po mga wan ha Anthony's and kadon ka inauguration program kente one I'm not sure the head emboss or something he was giving us a speech about IS can like going for ISM ka to ka inspire bhai nga ta daw nga long awan na siya at sa mga tip na ka at sa man laban le bha ban long IS because ka kamlong ka deal bha bat ka civil service when it comes to IS kin naman ka deal politics and economics history